Tabaliban din just go. Kulo malap tamlin Shirley. Kulo malap kya katiye na ke Monday. Interest ka varsma ko mesang cash na ke Monday. Mitiget fat na ke Tuesday. Kay glamalap ngan we ko min tak glamalap si tamlin Shirley. Ki fascist lowes ki one of Vincent Sendex. Ila kala Miguel Adam le Ranger Jack. Pangasima wo ki kom me isyung ya maluto tayo ko marakom. Kan gasas na ingene ko litigat peki makumaskiat. Nara glamalap kat we kumpen na ki maluto ta. Faxilan lem ngan if you are thirsty come to me. Il vlogan la kodi pena na ki faklalaisya kat finisham. Ki pepola mama akademia kengan kulo malap ki akataya na fanan si matakol tamal siya lengan pangafak ko may na shirol malitutora kain kasas na akademia samit ngalon alkor fas ngalon kos panga ram guna ya be ay siya lang malalkor fas ngal siya fak ko inge elara ta sa kun fel si intaka kayot ame orela ta kofo soror ana sa kun fel Agena kalemi gulo malap to siya legat we kom ke me kana kloman mabe makat we pepper ke kek na siya ke gulo malap na siya dala nga flow na Eurovoice kala lungi yung bike na naging masige Tuesdayan metiki internet loman me to file gulo malap alright Tamal Shirley mitigong fat na metan. Kumang percent. Alam kong fast na met Well, makina Sipe kalmani sipe na ke Tuesday metiki tamal Shirley taga kataya. Sipe mas na ke Tuesday fa mo alu na singkat magena. Alu na singkat magena marit na ke an taga ke luo to ko sa sinali kor foslongol akos na ke tolngol akos. Alu na singkat magena luo to ko sa sinali kor tolngol akos na ke tolngol akos. Pensinga de sipe flokon matamal Shirley. Tamal Shirley. okay tamal di ba gulo malap wala ke may nalaksi ko tituloy na ke pangan ulang mato pangan canon of scripture ulang mato ulang sasi na katash ke ulang mato luto ko siya kung hindi luto ko siya sito ko siya luto ko siya si Chronicles 2 Chronicles si Samuel Luke Samuel bukon ko siya na dalap ko yun na si Selos siya kipulan bel si fanda na maritso na kumdam sige luto ko siya sa tayit ko siya il sham gun ke bellan metalo de metalo ay lusto ko aka espakinit sa ligna din ka ta shop to paano bel si ma oro ko pinuloy na gyulen sa sham gun with Samaria ash ang ay naslon with Judah and with Samaria Paano marit mga katayala if ko harsh in national laws. May ko finriti may nalaksin so na bangapel sa mga Syria. Toko siya sa Syria, ilta ko usla na fon na mukul finen Samaria, kumit Israel and Samaria aşkı sufsiga ulke Northern Kingdom. Na bangapelan guys mataka utap na laws in show na may laws are Ilos siya mukul. Betul ilos siya mukul. Nansak masih yok siya. Ujak na mukul Israel, finance Samaria, in sumatayin siya, fria gimatayan, nemato, etalik siya. Ilos mata na King Samaria siya ilusi mukul in mata finance. Bakit dahil sa mga ilos matoek, meron. National nasin matan Israel di parela half gas sa ko na los kanti na matuna ba parela the mission ba parela ilya si ashmaisin nationals the shop to manang in background lab kung may mananaksin fact maritsin there's the common maritsin pa ilos wisem kulinan na financing na message Kulgat to order on lumps of Sifena. It was too good. It was too good procedure, the rituals. Inak for like the cut for like Lena singing. Na kadler il sa pa mo Leon. Di unaiyak kain mo kulinan. Na more reports yung reclass in King Samaria.
dakle Yeshibin mukul kumusing ang los naguni nakfletje, God of Israel, God of Isaac, God of Jacob. Add-on mga naging. This is the true God. Elos, Yeshibin los naging nakfletje, para los engo na mek king singaram. So musisi tumitol mo ko shukke kapian, musilen matangan lotelos. Nawila. Udago magtol singan, and lotelos. Lotelos o yung athletic kada. Loy na kamasi yokshibe. Lotelos o yung athletic lalos na singada. O yung belos athletic malalos si Bena. Elos kalamasiye. Me kasing holy. Holy pamatay. Me holy na English. Definition on holy na English pa set aside. Nakala ba, opposite lang sila sa ipakalamasiya. Nabelo, memukul ka na royalus, ito ay nakfleksik natin sa akalamasiya kletlaws na sin katolis venabe. Na to orela kashkrak man God. Orela, yan na, God yun, alipin God, pero kadil katulem ta siya. Kadil siya nga. Kadil lem tayo God, kadil siya nga, God mo ito. Yung kalamasiya kletlash na siya. Na ito, kusyan yung free mind siya na siya. Ito, the creator. With us like a creator. Look at that, creator in Malakalim Nobel, il Siena, it's a creator, or il creator. See, il Borel, a managawa creations, the managawa Yefelo. Now, fact, God, it's a il Kashkashak, which is God Effie. Allah mesti orang lagi masih nak dia berinci ni. Baru sih dia apa? Ina kau kat mungkin mana? Wen kat saya. Nah berinci kan kalau sih kau mesti ina kes mungkin dia tu. Le, kau dia kau kalau mesti malan kan. Kau film malu, para ke tawal lima dia alu ke evident Sentex Church evident kalin. Il sujang, il nuk. Ale. What? If all, we give God the best. Katero din waters. Nasin mo ito, kating jalan dia, parang kating nakulat dia. Out to flash for siya. If all, kating jalan dia, parang this is the God whom I represent. At hindi ko for ke akso ko ngayon ke nagdagat bigam po. Ano ko ini for pa yung lako yokshibe, mas yokshibe dia na ma. Mako nestes in siya ranjme. The doctor, mama ita di ilusin kalan dia pamen kat na sule. Pati kalama siya malan kat na gemalan fail. Or cleanse up the pumasin kada ini no kita dikshin na Lord na ke kita di kalama siya. Kadal siya ka. Pasi kaya kibarit siya ngayon. May pupuling ito kan not mo kadito